Kardom Adabe Berta Thanbang Nili Sarim Tiso non Birtang Ton Pen Arjuitha West Karbi Anglong Duaramla constituency Borkogalong Duaramla Mondal Congress Committee Tumpen Chitini Pai Kret Trogarni Akimi APCC Mate Assam Pradesh Congress Committee Secretary Baithalang So LSC in charge Samson Singh Tiap Hankang Tungkarni Akimi APCC Secretary Baithalang So LSC in charge Samson Singh Tiaphan Duaramla Mondal Congress Committee Tumpen Borkogalong Kangthum Karnia Saikedeng Nangkileji Assembly Election Aphan Jasemet Pet Baithalang So LSC Angkang Ardi Dojot Pen Saike Klem Ponji Aphan APCC Secretary Baithalang So in charge Samson Singh Tipen Pachini Lapen Congress Klembang Pubang Piatum Do Anta Ning Si Pen Klem Kedam Jep Hanjai Alang lipan kang thum karnia mailong prek jam racharya song atum methanga song pen COC Congress along chingbay dun ringti lapen la so mailong alu hiaman pen kachetong dun atum laki West Karbi Anglong District Congress amai phu sarthek ramsa dun mai phu sing teron West Karbi Anglong District Youth Congress Committee amai phu Agostining hi Rongkhang Block Congress amai phu Jubindra Rongphar Duar Amla Mondal Congress Committee amai phu Bijoy Teron lapen Ongdung Congress racharya song along klembang phu bang phetum chetong dun ringti Karbi Anglong Nagaland Aduya Hoyalong Karbi Anglong along Lake Acharakom Japan Border Tribal Welfare Society Tumpen Prekjam Asaike Dengapangcheng Border Tribal Welfare Society Tumpen Kichingsi Kachele Enjoy Ki Joy Vanjia Phan Nagaland Ahoya Adai Clock Dimapurong Supia Dumpen Tuwar Kasela Masai Thekponong Lulapen Prabjin Pen Karbi Arongta Sengpon Popusi Chithan Ringti Nona Matki Ki Junalang Amar Saya Belang Lapen Rihinga Me Kiponji Phan Ujok Ipon Bomlu Non lahaya side doan ki klempon atum laki Karbi Student Association amai phu barin Leoning Leng abarin Karbi Anglong Autonomous Council Chairman J Milik that word pe lapenari sangho tum cherap chetudun laso asai ki klem koan chunji chunche laki apor si chini dunpo lapen Karbi Anglong pen Nagaland aduya hoy apu thakta alang litum pen koan si kama thakapar siklone laki muapor si Karbi Anglong ara tum chini dunpo sita non amat ke do de sang si pen Karbi Anglong along le kacharakom ji amen pen sai ki klem pangcheng pon bomlo Dentaghat lam salong chichini phai kret trogarni anarlo por phai kre sia por pen Dentaghat lam samithang sa hemalong AGM amai kapado bona berta pherangki James Milik pen berta nang bale Lem se chairman Kangbura Rongpi pen mai chari ponsi ningkan sekang bong bangso lem salong nangkili an ason jor tangdera phit ali tongkilong mamate ki jor pen kana hokma pu aputhak lem sa secretary Bijoy Tiso pen rada tumphan parjupon AGM amailong kapado pen atangka teng pulote mesenale sikilong ponajok rada tumpen aningarong rinti lapangso amailong kelang chari dunjia phan dipu pen government secretary Lionel Teron chetongdun Pinia Birta ke lapan sekang tonik lo, domet hakmi kurang tu.